салом алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. имрӯз дар барнома авф таҷассуми инсондӯстӣ ва адолат, ташаббуси навбатии башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. авф на танҳо як санади ҳуқуқӣ, балки рамзи ғамхорӣ ба инсон, имкони оғози зиндагии нав ва таҳкими ваҳдати ҷомеа мебошад. созандагӣ роҳ ба сӯи фардои обод, бунёди муассисаҳои таълимӣ, роҳу пулҳои замонавӣ ва рушди инфрасохтор, идомаи корҳои созандагӣ барои ободии ватан ва беҳбудии зиндагии мардум. дар ободии ҳар гӯшаи диёр ҳисса гузорем. пешгирии қонуншиканӣ дар истифодаи нерӯи барқ, риояи талаботи қонун ва истифодаи сарфакоронаи энергия омили таъмини манфиатҳои ҷомеа ва рушди устувории мамлакат. барқ неъмати миллӣ, истифодаи он масъулияти ҳар як шаҳрванд. истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи фаровонӣ, зиндагии шоиста ва рушди устувори мамлакат. бо мақсади татбиқи амалии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таъмини рушди босурати иқтисодиву иҷтимоии кишвар, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафари корӣ анҷом дода, бо ҷараёни корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ, татбиқи лоиҳаҳои муҳими давлатӣ ва фаъолияти як қатор иншооти истеҳсоливу иҷтимоӣ аз наздик шинос гардид. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини рушди устувориву иҷтимоӣ, вусъат бахшидан ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафари корӣ анҷом дод. нахуст сарвазири мамлакат дар ноҳияи Кушониён аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи Вахш воқеъ дар деҳаи сари пули ҷамоати шаҳраки Бохтариён боздид намуд. зимни шиносоӣ ба масъулин ҷиҳати босифат анҷом додани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва иҷрои кор дар муҳлати муайян дастуру тавсияҳои мушаххас дода шуд. таъкид гардид ки татбиқи чунин лоиҳаҳо дар ҳифзи заминҳои кишоварзӣ, пешгирии хатари офатҳои табиӣ ва таъмини амнияти аҳолӣ нақши муҳим дорад. дар идомаи сафари корӣ Қоҳир Расулзода дар маҳаллаи Умари Хаёми шаҳри Бохтар тарабхонаи бренди байналмилалии KFC-ро мавриди истифода қарор дод. иншоот бо тарҳу намои муосир ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шуда дорои шароити хуби хизматрасонӣ мебошад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин маркази хизматрасонӣ 90 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд ки ин иқдом дар самти беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти калон дорад. дар ҳамин рӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Бохтар ба фаъолияти маркази савдои наво оғоз бахшид. иншоот бо ташаббус ва маблағгузории соҳибкори маҳаллӣ Ҳабибов Шарафҷон дар масоҳати 360 метри мураббаъ бунёд гардида, бо тамоми шароити муосири хизматрасонӣ мавҷуд мебошад. марказ барои фурӯши молҳои гуногун пешбинӣ шуда, дастрасии сокинон ба маҳсулоти заруриро таъмин намуд. зимни шиносоӣ ба сарвазири мамлакат иттилоъ дода шуд ки дар маркази савдои наво 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. бунёди чунин иншоот ки рушди соҳибкорӣ дар кишварро бозгӯ мекунад, ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, беҳтар шудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани шаҳри Бохтар саҳми арзанда мегузорад. сипас сарвазири мамлакат дар маҳаллаи ҳоҷишарифи шаҳри Бохтар аз роҳи мунфашгардидаи аҳамияти маҳаллӣ дошта боздид намуд. иттилоъ дода шуд ки бо ташаббуси оилаи Ҳайдаровҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 3,8 километр роҳ бо сифати баланд мунфаш гардидааст. Қоҳир Расулзода ин иқдоми соҳибкорони ватандӯстро намунаи ибрат арзёбӣ намуда, ба оилаи Ҳайдаровҳо барои саҳми арзандаашон дар ободонии диёр изҳори сипосу миннатдорӣ баён кард.
ما اویلای حیدرپور تصمیم گرفتیم که بخشیده به 35 سالگی جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 3.8 کیلومتر راههای محل حاجی شریف را اسفالت‌پوش نماییم. در برابر اسفالت‌پوش نمودن راههای محل حاجی شریف و 200 خواجگی محل خود آب نوچوکی آوردیم و همزمان چراغان نمودن محل کوچه خودمان را برطرف نمودیم. ما در آینده کوشش می‌نماییم که سهم ارزنده خود را در آبادانی و پیشرفت وطن خود گذاریم. سپس در محله استقلال شهر باختر با سروازیر مملکت لایحه بنیاد زیرایستگاه برقی 110-35 کیلوولته معرفی کرده شد. مسئولین اطلاع دادند که بعد مورد استفاده قرار گرفتن این زیرایستگاه تلفات و سرباری در موسم زمستان کاهش یافته مردم بدون مشکل با برق تامین کرده می شوند. در دایره سفر کاری سروازیر مملکت به ناحیه جیهون نیز تشریف آورده از رفت کارهای ساختمانی نیروگاه آفتابی با اقتدار 250 مگاوات که در دهه کوهدامن در مساحت 748 هکتار عملی می‌گردد شناس شد. تاکید گردید که تطبیق چنین لایحه‌های بزرگ انرژتیکی در دایره سیاست دولتی رشد انرژی سبز برای تحکیم استقلال انرژتیکی مملکت استفاده ثمرناکی منبع‌های برقرار شونده انرژی و رشد استوار اقتصادی ملی اهمیت استراتژیکی دارد. در دهه آزادی ناحیه جیهون سروازیر جمهوری تاجیکستان از فعالیت جمعیت دارای مسئولیتش محدود مرکز یک لخت ختلان بازدید نموده با جریان پرورش پیسته و بادام شناس گردید. اطلاع داده شد که مساحت عمومی خواجگی 50 هکتار را تشکیل داده از این حساب در 38 هکتار پیسته و در 12 هکتار بادام پرورش کرده می شود. تاکید شد که رشد چنین باغ‌های اینتنسیوی در سمت افزایش استحصالات کشاورزی، تأسیس جایهای نو کاری و تقویت اقتدار صادراتی کشور مساعدت خواهد کرد. سفر کاری سروازیر مملکت قاهی رسولزاده در ناحیه 5 ادامه یافت. سروازیر مملکت نخست از فعالیت خواجگی دهقانی غیور بازدید نموده با نشو و نمای پخته زیر پلیانک شناس گردید. مسئولین ابراز داشتند که استفاده این اصول نسبت به طرز عنعنوی کشت برتری‌های زیاد داشته با صرفه وقت و آب مساعدت نموده خراجات زیادتی را طلب نمی‌کند. حاصلناکی نیز با استفاده از این اصول برتری‌های زیاد دارد. همچنین در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 ناحیه 5 با اشتراک سروازیر جمهوری تاجیکستان بنای علاوگی برای 240 خواننده مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات نوی تعلیمی با تمام شرایط ضروری آموزش مجهز بوده برای بهتر گردیدن سطح و صفت تعلیم و فراهم آوردن محیط مساعد آموزش برای خوانندگان مساعدت خواهد کرد. سفر کاری سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان باز یک دلیل روشن توجه رهبریت عالی مملکت به رشد منطقه‌ها، وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری، بهتر نمودن سطح زندگی اهالی و تطبیق با ثمر هدف‌های استراتژی دولت به شمار رفته برای رشد منبعد اقتصادی و اجتماعی ولایت ختلان زمینه‌های مساعد فراهم می‌آورد. سفرکاری سروازیر مملکت قاهی رسولزاده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان نیمه دوم روز با شناسایی از رفت کارهای ساحل مستحکم کنی در ناحیه فرخور ادامه یافت. ساحل دریای 5 در حدود ناحیه فرخور 74 کیلومتر طول کشیده. در 98.6% این مسافت کارهای ساحل مستحکم کنی انجام داده می شوند. این تدبیر در 4 قطعه خوفناک از موضع درقت تا موضع کوکول عملی شده. هدف از آن پیشگیری خطر احتمالی بالاروی سطح آب دریای 5 به راه نوبنیاد نزد سرحدی، زمین‌های کشاورزی و دیگر انشاءات اهمیت اجتماعی می باشد. به حالت امروز در این موضع حجم گزارش آب در یک ثانیه 1800 متر مکعب بوده. این نشان دهنده در صورت گرمشوی هوا می تواند باز هم افزایش یابد. از این رو سروازیر مملکت قاهی رسولزاده تاکید نمودند که کارهای ساحل مستحکم کنی باید با صفت بلند و با رعایت پوره معیارهای مهندسی انجام داده شوند. زیرا اجرای با صفت و سری وقتی چنین کارهای مهندسی نه تنها به حفظ اینفراساختور بلکه به تامین امنیت اکولوژی و اجتماعی اهالی نیز مساعدت می نماید. همچنین تاکید شد که طبق دستور
سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مسئله‌های تحکیم ساحل دریاها، پیشگیری خاف آفت‌های طبیعی و حفظ حیات مردم از سمت‌های مهم سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. طبق معلومات تا امروز در 4 منطقه آسیب‌پذیر بیش از 8000 تخته سنگ‌های آهن و بتونی گذاشته شده. کارهای محافظتی نتیجه‌های نظررس داده ایستاده‌اند. در روند کارهای ساحل مستحکم کنی در ساحل راست دریای 5 در حدود ناحیه فرخار بیش از 100 نفر متخصصان وطنی با استفاده از 60 عدد تکنیک صحابی فعالیت نموده. مسئولین خطر بالاروی سطح آب در موضع‌های خوفناک را سریع وقت مشاهده و پیشگیری می‌نمایند. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв ки бо ташаббуси башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расид. бозгӯи сиёсати меҳпарваронаи давлат ва таҷассумгари арзишҳои волои инсондӯстӣ, адолат ва раҳму шафқат мебошад. имрӯз дар доираи татбиқи қонуни мазкур як гурӯҳ маҳкумшудагон аз муассисаҳои ислоҳӣ озод гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. аф на танҳо санади ҳуқуқӣ балки таҷассуми иродаи сиёсӣ, инсондӯстӣ ва башардӯстонаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф татбиқи боз як иқдоми башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои шаҳрвандони мамлакат мебошад. хиради азалӣ, сиёсати инсондӯстона ва андешаи бузурги миллатсозии пешвои маҳбуби миллат имкон фароҳам овард ки ин қонун ба 18038 нафар маҳбус татбиқ гардида, ҳазорон нафари онҳо ба ҳаёти орому осоиштаи худ баргарданд. ин навбат дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нисбат ба 515 нафар зан ки дар муассисаи тарбиявии 3 каср 8 сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри норак адои ҷазо менамуданд татбиқ гардид. محترم پرزیدنت کشور امامعلی رحمان با استفاده از صلاحیت کنستیتوسیونی خود بارها با راه از ادای جزا آزاد نمودن و محکوم شدگان امکانیت دادند که اصلاح شده راه راست را پیشه نمایند، به زندگی آرام و آسوده و کارهای سازنده مشغول شده، امکانیت و نعمت‌های دوران استقلالیت را قدردانی نمایند. صبح امروز در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از زندان زنانه شهر نارک 296 زن از ادامه اجرای جزا آزاد گردیدند که از آنها 4 نفر شهروند خارجی، 3 کس دیگر نابالغ میباشد. همزمان مهلت جزای ادانه گردیده 219 نفر محبوسان این مؤسسه کم کرده شد. نفرانی که امروز از این مؤسسه آزاد شدند تشبث انسان پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را نمونه عالی بشردوستی ارزیابی کرده با اشک شادی سپاس و منتداری خویش را بیان کردند. اولین درجه من منتداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. بعداً همین را قید کردنیم که نه اینکه زنهایی که در آزادی هستند بلکه زنهایی که در مؤسسه اصلاحی قرار دارند تحت نظارت، غمخواری و دستگیری های بی واسطه پیشوای معظم ملت قرار دارند. چشم دولت نیکبین است. دولت صاحب دارد. دولت پرزیدنت دارد. دولت پیشوای مهربان و غمخوار و بخشنده مردم خود را دارد. اشک شادی استقبال گرم نزدیکان از آزادی محبوسان عفو شده نشان می‌دهد که مردم این روز نیک را به صبرانه منتظر بودند. محبوسان منتظر برآمدن به آزادی، نزدیکان آنها انتظاری در آزادی دیدن پیوندان خود. از اقدام بشردوستانه پیشوای معظم ملت بسیار شاد بوده. خوشبختیم که به نزد فرزندانم برمیگردیم. از کرده خود صدقاً پشیمان هستیم. این اقدام بشردوستانه به هزارها شهروندان امکانیت می‌دهد که صحیفه نو زندگی خود را در فضای وحدت، صلح و ثبات و آرامی جمهوری آغاز نمایند. ما منتداری خود را با سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بیان کرده گفتنیم که ای شاه عادل تا دنیا هست زنده و جاوید مونین. ما زنان و مادران زندانیا را آزاد کردین. ما فخر میکنیم که پدر ملت غمخوار داریم. دختر خودم را امروز قبول کردم. به نهایت خرسندیم. تشکر میگیم از جنابمون که ما را همه خیلی خرسندمون کرد. به نهایت
در شرایط تاجیکستان صاحب استقلال که امروز در فضای صلح و وحدت و ثبات سیاسی به سوی رشد استوار قدم می‌گذارد، هر یک شهروندی با ننگ و ناموس وظیفه‌دار است که در آبادانی و پیشرفت وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذارد. محض با چنین نیت‌های نیک شخصانی از جوابگری و ادای جزا آزاد شده نیز باید این فرصت نادر را همچون آغاز مرحله نوی زندگی قبول نموده، با افکار عاقلانه، رفتار نمونوی، احترام به ارزش‌های حقوقی و قانونیت، این چنین مهنت صافدلانه و سازنده به جامعه ثابت سازند که آنها به باوری دولت سزاوار می باشند. از اقدام نوبتی بشردوستانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با روحیه انسان دوستی و غمخواری نسبت به شهروندان راه اندازی گردید، صمیمانه اظهار منتداری می نمایم. این بخشایش بشردوستانه برای ما امکان از نو آغاز کردن زندگی، اصلاح خطاگی‌های گذشته و بازگشت به آغوش گرم عائله و جامعه را فراهم می‌آورد. پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امامعلی رحمان من را در قطار هزارها نفر محکوم شدگان دیگر عفو نمودند. من بعد به چنین عملها راه نداده با یک نگاه نو و نیت نیک زندگی خود را در حلقه عائله‌ام آغاز نموده در خدمت پدر و مادر و وطن عزیزم باشم. در پشت دروازه مؤسسه اصلاحی بین ازدحام چشم انتظار، مادر با چشمان پر از امید هر لحظه را با تپش دل می شمارد. دستانش به اختیار به هم گره می خورند، اما نگاهش از دروازه کنده نمی شود. سالها انتظاری، شبهای پر از آرزوی دیدار فرزند امروز به واقعیت تبدیل یافت. رقیه صابر و چون دیگر والدین و نزدیکان و پیوندان آزاد شوندگان از صبح صادق به پیشواز جگربندش آمده فرصتی بسیار حساس و فرح بخش به آزادی رخصت شدن فرزندش را انتظاری کشید. او از خرسندی اشک شادی ریخت و در جواب به اقدام بی‌نظیر انسان دوستانه سرور محبوب دولت محترم امامعلی رحمان چنین ابراز داشت. همه جناب ما را دستگیری کرد، ما را خرسند کرد، خداوند خرسندش کنه، پروردگار 100 سالش کنه، عمری درازش بده، تنی صحتش بده، به دردش بده، به غمش بده. ای کلی آفتا و بلاها و بیمارا و مشکلا و غما و دردان نگهدارش باشه، همیشه سربلند باشه. ما را خرسند که از پروردگار همیشه خرسندش کنه، دولت ما تنجی و امانی باشه و همه خلقی که و همه بچه و همه مادری را که خرسند که پروردگار کریم همیشه نگهدارش باشه، همیشه خرسند باشه و در تار سر ما باشه و فقط دولت ما سری و پری و خرسندی باشه و هیچ غم درد و بالای دولت ما و بالای پاچای ما نیوره. امیتش من مادرم، من هیچی شب خواب نیستم برای بچه، شب تا بامداد و دارم در حق پاچا دعا مینم. ای خدا میگم همه امامعلی ما را 100 ساله کنه که ما را خرسند کرده است. با مانند این مادر مشفق صدها نفر پدر و مادر و نزدیکان و پیوندان به پیشواز عزیزان خود به مؤسسه اصلاحی 3/6 ناحیه یاوان آمده تشبوس نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان عفو آنهایی که در مؤسسه های اصلاحی ادای جزا می‌کردند نمونه برجسته بشردوستی و خدمت صافدلانه بر خلق و وطن ارزیابی نمودند. در زمینه قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو امسال از مؤسسه اصلاحی 3/6 ناحیه یاوان 1147 نفر به آزادی رخصت شده به نزد عائله و نزدیکان و پیوندان برگشتند. امروز یکی از روزهای شادی و باشگاه خرسندی برای آزاد شدگان مؤسسه و خرسندی اهل عائله پدر و مادر می باشد که با تشبوس و سیاست بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد که امروز گناههای ما را بخشیدند و دوباره به حیات نو و جمعیت و به نزد عائله روان کردند. سید محمد کریموف این روز را سالها انتظار بود. با گفته او این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای صدها خانواده شادی و امید تازه بخشید. امروز برای خانواده آنهایی که آزاد شدند روزی فراموش نشونده است، زیرا آنها امکانی دوباره آغاز کردن زندگی شایسته و خدمت صادقانه به جامعه را پیدا کردند. امروز خرسندی ما حد و کنار ندارد، زیرا
با اقدام نیک و غمخوری‌های پدرانه و انساندوستانه راهبریت عالی کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مرتب و به امضا رسانیدن قانون درباره عفو گناهان ما محکوم شدگان را بخشیدند و ما را دوباره به حیاتی آزاد و آسایشته مناسب دانستند. تطبیق سند عفو نه تنها به آزاد شدن محکوم شدگان مساعدت میکند، بلکه برای متحد گردیدن عائله ها، تحکیم مهر و محبت و بازگشت شهروندان به زندگی آسایشته زمینه مساعد فراهم می آورد. امروز برای من روزی نو است. شکر میگویم که این لحظه نصیبم گشت. از اقدام بشردوستانه پیشوای ملت صمیمانه سپاسگزارم. این عفو نه تنها فرزندی مرا با آغوش عائله برگرداند، بلکه امید را به قلب ما دوباره زنده کرد. میگوید این مادر با صدای پر از احساس. چنین هدیه به ما کرد که یگان انسانیت روی زمین این هدیه را به ما کرده نمیتونید. در تلفن شعر نوشتم روی کدگیم حاضر هم خیل یک دونه بچه دارم، یک دونه حق بچه من آزاد شد. خدا الهی را عمر جاودانه بینه، پروردگار به هم مراد مقصداش برسونش. ما به حد میندار محترم جناب عالی. این لحظه ها تنها سرگذشت یک عائله نیستند. آنها تجسمگر ارزش‌های انسان دوستی، بخشایش و مهربانی می باشند. عفو به صدها نفر امکان اصلاح خطاهای گذشته، بازگشت به نزد پیوندان و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در پشت هر دری باز شده قصه یک مادر، یک پدر، یک فرزند و یک عائله چشم انتظار پنهان است که امروز دوباره لذت شادی زندگی را احساس می کند. ادامه اخبار. اجرای برزیاد 118% نقشه کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه یاوان بازگوی حسی بلند مسئولیت شناسی، وطندوستی و سهم ارزنده ساکنان و صاحبکاران در رشد دیار می باشد. با چنین روحیه سازنده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه کارهای آبادانی با صورت بلند ادامه داشته، دهها انشاءات مهم اجتماعی دیگر بنیاد می گردد. ادامه موضوع در گزارش اسماعیل صاحب نظریان. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه یاوان کارهای آبادانی و سازندگی در تمام سمت و ساحه‌ها با مرام ادامه داشته، با تشبث مقامات محلی و جلب ساکنان و صاحبکاران وطندوست در ناحیه صدها انشاءات مهم اجتماعی و استحصالی مورد استفاده قرار گرفتند. طبق اطلاع مسئولین تا امروز نقشه کارهای سازندگی 118% اجرا گردیده است. از 498 انشاءات در نقشه پیش بینی شده، علاقه 591 انشاءات از جمله 93 انشاءات علاوگی بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفته، کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات بنیاد شونده با سرعت بلند ادامه دارد. مسئولین ناحیه تاکید می‌نمایند که اجرای برزیادی نقشه کارهای آبادانی نتیجه حس بلند مسئولیت شناسی و تندرستی و همکاری ثمرناک مقامات دولتی با ساکنان و صاحبکاران به حساب می‌رود. هدف اساسی این اقدام‌ها باز هم بهتر نمودن شرایط تحصیل و فعالیت، خدمترسانی، استراحت و در مجموع باز هم بلند برداشتن سطح زندگی اهالی می باشد. یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک کارهای سازندگی در ناحیه یاوان رشد ساحه معارف به حساب می رود. در دایره تطبیق سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه یاوان با بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی، ساختمان بناهای علاوگی، تعمیر مؤسسه‌ها، مجهزگردانی صنفخانه‌ها با تجهیزات معاصر تعلیمی و بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. در سال تحصیلی 2025-2026 با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان در نزد 17 مؤسسه تعلیمی ساختمان با سرعت بنای 2 آشیانه علاوگی عبارت از 240 صنفخانه تعلیمی برای 10,200 نفر خواننده در 2 بست با مرام ادامه دارد.
дар баробари иҷрои дигар иқдомҳои созанда ки аз ҷониби сокинону соҳибкорони ватандӯсту саховатпешаи ноҳия анҷом дода мешаванд, бо ҷонибдорӣ аз дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба саҳм гузоштан дар ободии ватан дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 45 сохтмони бинои иловагии 3 ошёна идома дорад. иншооти мазкур барои фароҳам овардани шароити беҳтари таълиму тарбияи хонандагон ва бартараф намудани сарбории ҷойи нишаст мусоидат хоҳад кард. дар муассисаи мо низ дар соли таҳсили 2026-2027 зиёдшавии хонандагон ба назар гирифта шудааст. ба ҳамин хотир тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ибтикори мақомоти маҳаллии ноҳия дар назди муассисаи таълимии мо бинои иловагии замонавӣ иборат аз 30 синфхона дар 30 ошёна ки метавонад дар як баст 600 нафар ва дар ду баст 1200 нафар хонандаро ба оғӯши худ гирад сохта ба истифода дода мешавад. қобили зикр аст ки дар баробари рушди соҳаи маориф дар дигар бахшҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Ёвон корҳои созандагӣ бо маром идома дошта, роҳҳо, муассисаҳои тандурустӣ, иншооти хизматрасонӣ ва дигар инфрасохтори муҳим бунёду навсозӣ мешаванд. Ба таъкиди масъулин ҳамаи ин тадбирҳо ба он равона гардиданд ки ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои назарраси истеҳсоливу созандагӣ ва муҳити боз ҳам ободу зебо истиқбол гирифта шавад. ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Заркӯҳи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ тадбирҳои роҳсозӣ ва дигар корҳои созандагӣ вусъати тозаро касб намудааст. гузориш дар ин хусус. ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни сиёсии миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ тадбирандешиҳои саривақтӣ ва татбиқи босамари сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафмандона ҷараён дорад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷалби соҳибкорону шахсони эҳсонкор ва аҳолии заҳматқарин баҳри амалӣ намудани нақшаву ҳадафҳои пешбинишуда дар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳия корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза касб намудааст. ин навбат шахсони саховатпешаву эҳсонкор бо эҳсоси гарми моҳияти ватандӯстӣ бо мутахассисону роҳсозон тадбирҳои таъмиру навсозӣ беш аз 5 километр роҳи деҳаи калоти ҷамоати деҳоти Заркӯҳро идома дода истоданд. корҳои роҳсозӣ ва анҷоми дигар тадбирҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ имрӯзҳо ба ҳукми анъана даромадааст. натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳии миёни аҳолӣ нишон дод ки имрӯз дар ҷамоати деҳоти Заркӯҳ беш аз 14 километр роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ доштаи ҷамоати мазкур пурра аз навсозӣ гарда истодааст. кашонидани хатти оби нӯшокӣ ба 670 хоҷагӣ, шафати роҳ пурра равшаннокӣ гардидааст. сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҷашни 35-солагии истоати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як рӯҳияи баланди фарҳангию маърифатӣ таҷлил хоҳад гирифт. дар деҳаи Калот бо анҷоми корҳои таъмиру навсозии роҳи маҳаллӣ вазъи инфрасохтори деҳот беҳтар, шароиту имконоти кору зиндагӣ ва сатҳи неку аҳволии сокинон тадриҷан баланд мегардад. сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар иброз медоранд ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таҷдиди бошукӯҳи ҳамасолаи он ваҳдату якдилӣ ва иқдому ташаббусҳои шоистаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари марказҳои шаҳру ноҳияҳо ҳамзамон рушди инфрасохтори деҳот низ марҳила ба марҳила таъмин мегардад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо сокинони деҳаи дараи Калот тасмим гирифтем ки дар масофаи 5.1 километр роҳҳои амнияти маҳаллӣ доштаро пурра асфалтпӯш намоем. то имрӯз қариб 80% корҳо ба итмом расонида шудааст. кӯшиш мекунем то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дигар корҳои ободонию созандагиро пурра ба этмом расонем. ба истиқболи ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳама ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ айни замон раванди корҳои ободонию созандагӣ дар иншооти гуногун таъинот аз ҷумла бунёду навсозии иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ, навсозии роҳу пул, рехтани новаҳои бетонию васлу насби сутунпояҳои равшандиҳӣ дар ду канори роҳҳои байни деҳаҳо, кандани чоҳи амудӣ ва дигар корҳои ободонӣ мароми тоза дорад.
دستگیری همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهم به اندازه صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه بابت انجام کارهای آبادانی و سازندگی در سطح محل روحیه مهنت دوستی اهالی زحمتپیشه ناحیه را بلند نموده، ساکنان تلاش می‌نمایند که بهره سهمگذاری در کارهای آبادانی منبع نیز کمر همت بندند. انورشاه سیدعلیزاده، سعید حامد شریف، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. در دهات چارکوی شهر اسفره اقدام‌های مهم آبادانی عملی گردیده با جلب ساکنان کارهای سازندگی جریان دارند. بنیاد نوسازی انشاءات اجتماعی، آبادانی راه‌ها و بهتر نمودن شرایط زیست اهالی از سمت‌های اساسی این تدبیرها محسوب می‌یابند. گزارش در این خصوص. به استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات چارکوه کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه گرفته، ساکنان وطن دوست با حس بلند مسئولیت در آبادی محلی زیست خود سهمی ارزنده می‌گذارند. امروزها معرکه آبادانی و سازندگی به مرحله صفتا نو برآمده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی اهالی و رشد انفراستراکتور اجتماعی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. با دستگیری مقامات دولتی و سهم فعال ساکنان و صاحبکاران محلی از 120 انشاءات جشنی 118 انشاءات مهم بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته، کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات نیز ادامه دارند. یکی از سمت‌های اساسی کارهای آبادانی منفرش‌کنی راه‌های داخلی محله‌ها میباشد. تنها در محله فردوسی زیاده از 6 کیلومتر و در محله تگیباره 5 کیلومتر راه منفرش گردیده است. امسال در حدود جماعت باز بیش از 13 کیلومتر راه‌های داخلی با صفت بلند منفرش کرده خواهد شد که رفت و آمد ساکنان را خیلی آسان می‌نماید. ما ساکنان جماعت دهات چارکو یک قطار آبادانی‌های جماعت دهات چارکو را گزارنده سادیم که تمام کوچه‌های تنگ‌کوچه‌ها و کوچه‌های اساسی همه منفرش گردانده شده. مکتب، کودکستان، مرکزهای خدمت رسانی ساخته شده ایستاده است. همه این آبادانی‌ها به شرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان و صلح و ثبات دولتمان شده ایستاده است و ما نیت داریم که آینده باز هم این دهه 20 سال ما را باز زیباتر و خوش‌روتر گردانیم. کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت دهات چارکوه دلیل رفشن سیاست سازنده و غمخواری پیوسته نسبت به بهبودی زندگی مردم می باشد. مقامات جماعت تاکید می نمایند که اکثر این کارهای آبادانی محض با دستگیری و سهمگذاری ساکنان سخاوتپیشه، صاحبکاران وطن دوست و شخصان خیرخواه عملی گردیده نمونه رفشن همدلی و همبستگی برای آبادی وطن می باشد. ساکنان جماعت دهات چارکوه عزم دارند که با چنین اقدام‌های سازنده جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاوردهای ارزنده استقبال گرفته برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن محل زیست خود سهم مناسب گذارند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شغنان ساختمان 364 انشاءات به نقشه گرفته شده، در 297 تای آن کارهای ساختمانی به انجام رسیده است. گزارش ماهیره طاهر. چون دیگر شهر و نویه‌های مملکت بهر ارزنده استقبال گرفتن از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادی و سازندگی در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان وسعت تازه کسب نموده. ساختمان 364 انشاءات با مبلغ عمومی 896 میلیون و 623 هزار سومانی به نقشه گرفته شده. در 297 انشاءات کارهای ساختمانی به انجام رسیده است. بنیاد درآمدگاه ناحیه شغنان پارک تکنولوژی نوحیه مرکزهای خدمت رسانی دلیل روشن این گفته‌ها بوده. فعلا در آنها کارهای ساختمانی با مرام جریان دارد. ساختمان پارک تکنولوژی در جماعت دهات پرشنیو ناحیه شغنان از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی محسوب یافته در رشد اقتصاد و اجتماعی این منطقه تکانی نو خواهد بخشید. در پارک مذکور 5 کارخانه استحصالی، کارخانه استحصال سیمتور، کارخانه کارکرد میوه و سبزیجات و محصولات گوشتی، کارخانه استحصال محصولات بتونی، کارخانه استحصال در و تریزه‌های پلاستیکی و کارخانه کارکرد آلومینی پیش بینی شدند. کارهای بنیادی در انشاءات مذکور جریان داشته از صاحبکاران محلی تلاش می‌نمایند که رفت کارهای بنیادی را در مهلت معین گردیده به اتمام رسانند. با افتخار جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات
اجرایی حکومت دولتی ناحیه شغنان وابسته به ساختمان آبادانی 226 بند نقشه‌ای انشاءات تعیینات گوناگون عبارت می باشد. قید می نماید که بیرون از نقشه چهاربینای تصدیق گردیده 138 انشاءاتی به قید گرفته شده است. این زمان در 297 انشاءات کارهای ساختمانی به انجام رسیده است که 131.4% اجرای کارهای ساختمانی را تشکیل می‌دهد. جایز ذکر است که صنعتی کنانی با سرعت کشور یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. در ناحیه شغنان سال جاری کارخانه‌های زیادی صنعتی به فعالیت آغاز نمودند. عین حال در بنیاد پارک صنعتی تکنولوژی در دهه پاشور ناحیه شغنان زیاده از 30 نفر ساختمانچیان به کارهای ساختمانی مشغول بوده. 90% کارها به انجام رسانده شدند. کارهای ساختمانی با جلب ساختمانچیان محلی به راه مانده شده. اطمینان می‌رود که با اجرای طلبات معاصر ساختمانی کارهای بنیادی با صفت بلند و در روزهای معین شده انجام داده می شوند. با حالت امروزه 33 عدد کارخانه‌های صنعتی با تعداد 184 نفر جای کاری فعالیت کرده ایستاده. حجم محصولات صنعتی در مجموع مبلغ 34 میلیون و 361 هزار سومانی را تشکیل داده که نسبت همین دوره سال 2025 105% را تشکیل می‌دهد. با چنین اقدام زمینه‌های رشد باثبات و تأسیس جای‌های نو کاری مهیا گردیده به بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم و شکوفایی وطنمان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. مهره طاهر، مبارکشوی رستم، ناحیه شغنان، اخبار. از نوسازی راهی автомобилгарди ноҳияи рӯдакӣ то шаҳри ваҳдат яке аз тадбирҳои муҳими ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб меёбад. татбиқи ин лоиҳаи муҳими инфрасохторӣ дар доираи сиёсати созандаи давлату ҳукумат амалӣ гардида ба беҳтар гардидани шароити ҳаракати нақлиёт, пешгирии танбашавии роҳҳо ва фароҳам овардани имкониятҳои мусоид барои рушди иҷтимоиву иқтисодии минтақа мусоидат хоҳад кард. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد انفراستراکچور راه و نقلیات، بهتر نمودن سطح و صفت راه‌های اتومبیلگرد، پیشگیری تنبشوی وسایل نقلیات و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رفت و آمد ساکنان، کارهای از نوسازی راه اتومبیلگرد جمعیت سهامی اولجابویف در حدود جماعت دیوت زینب‌آباد ناحیه رودکی تا سرحد شهر وحدت با صورت و صفت بلند ادامه دارند. راه مذکور که اهمیت مهم اجتماعی و اقتصادی دارد، یکی از راه‌های سیرحرکت منطقه به حساب رفته، توسط آن همروزه صدها وسایل نقلیات و هزارها نفر ساکنان از ناحیه رودکی و شهر وحدت استفاده می‌برند. از این رو نوسازی آن برای بهتر گردیدن انفراستراکچور نقلیاتی، بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی و تامین حرکت بی‌خطر و بی‌ممانعیت واسطه‌های نقلیات اهمیت مخصوص دارد. درازی راهی مذکور نزدیک 10 کیلومتر بوده، پهنایی آن 7 متر را تشکیل می‌دهد. در دایره کارهای ساختمانی هموارکنی راه، آماده‌سازی قوت اساسی، مستحکم‌سازی زیربنا و دیگر کارهای تکنیکی طبق طلبات معاصر راهسازی عملی گردیده ایستادند. برای سریع وقت و با صفت انجام دادن کارهای ساختمانی، تکنیک و مکانیزم‌های معاصر راهسازی از جمله автогрейдерها، اکسکاواتورها، بارکنک‌ها، غلطک‌های راهسازی و دیگر تجهیزات ضروری جلب گردیدند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم که یک چند راه‌های حدود ناحیه را با از تعمیر اساسی برآورده راه‌ها را برای به خطر حرکتی واسطه‌های نقلیات روانه سازیم. تا امروز بیش از 40% کارهای پیش بینی شده به انجام رسیده. متخصصان راهسازان با استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قطعی معیارهای تکنیکی و ساختمانی، کارهای باقی مانده را با صورت تازه ادامه می‌دهند. ساختمان این راه مهم نمونه روشن تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه راهبریت عالی کشور در سمت رشد انفراستراکچور بوده. کارهای ساختمانی امروزها با صورت و صفت بلند و با رعایت پوره طلبات معاصر راهسازی ادامه دارد. سال 2026 با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد ساحه فرهنگ، برنامه دولتی رشد کتابخانه‌های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2031 و برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه برای سالهای 2027-2031 قبول گردیدند. اطلاع داده شد امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان. در ادامه گفته شد که در نیم ساله یکم سال روان اهل فرهنگ و هنر به 13 دولت جهان 31 سفر ایجادی انجام داده در فستیوال و همایش‌های بین‌المللی فرهنگ ملی را معرفی نمودند.
از جمله روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در دولت قطر، ازبکستان، بلاروس و قرقیزستان دایر گردیدند. کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و واحدهای ساختاری آن در نیم ساله یکم سال 2026 در سمت تطبیق سیاست دولتی اطلاعاتی و رشد انفراساختار تکنیکی به نتیجه‌های نظررس نائل گردید. در دوره حساباتی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی فعالیت خود را به انعکاس سیاست داخلی و خارجی کشور، دستاوردهای زمان صاحب استقلالی، تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت، انعکاس سمت‌های مهم حیات جامعه و ساحه‌ها روانه نمودند. در این دوره در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی یک قطار لایحه‌های نو تلویزیونی و رادیویی راه اندازی گردیدند. با مقصد معرفی وسیع تاجیکستان در عرصه بین المللی یکچند فیلم‌های مستند به زبان انگلیسی ترجمه و دوبلاژ کرده شدند. همزمان در این دوره نزدیک 40 فیلم علمی عمومی بلندصفت به زبان تاجیکی ترجمه و دوبلاژ شده برای پخش آماده گردیدند. اطلاع داده شد که از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون سینما سلسله فیلم هنری نیروی عشق روند کارهای ساختمانی انشاءات عظیم عصر نیروگاه برق آبی راغون را انعکاس می‌نماید تهیه و منظور تماشابینان نمود. در دایره اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوصی رقمی کنانی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تهیه و پایگاه الکترونی معلومات تأسیس داده شد. این نقطه را امروز مسئولین این نهاد به خبرنگاران ابراز نمودند. تاکید گردید که فهرست دولتی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی کشور نوسازی گردیده تا امروز زیاده از 3500 یادگاری تاریخی و فرهنگی و مونومنتالی به قید دولتی گرفته شده است. در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آماده‌سازی متخصصان از روی 31 اختصاص به راه مانده شده است. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی ریاست اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران اطلاع داد. ابراز گردید که در نیم ساله دوم سال تحصیل 2025-2026 برای ادامه تحصیل از روی برنامه تبادل اکادمی 12 نفر دانشجو و 1 نفر کارمند اکادمی به حیث آموزگار به مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی خارجی سفربر شدند. تاکید گردید که عین زمان اکادمی با 17 تشکیلات بین المللی و 33 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی خارجی همکاری را به راه مانده. اینچنین 5 اعلامیه مشترک به امضا رسانیده است. бино ба маълумоти раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи суғд дар давоми 6 моҳи соли равон дар 7 шаҳру ноҳияи вилояти суғд 242 қоида вайронкунӣ ошкор шуд ки маблағи умумии он 3 миллион 400 ҳазор сомониро дар бар мегирад. гузориш дар ин хусус. санҷиши нақшавии кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи суғд ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ кам кардани талафоти нерӯ дар филиали қитъаи обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри гулистон 42 камбудиҳо ошкор намуданд. камбудиҳои мазкур пайвасти нодурусти ноқилҳои барқӣ, риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ, бартараф накардани расиши ноқилҳои барқӣ ба навдаҳои дарахтон, ҳолати ногувори трансформатори қуввагӣ, насб нашудани аломатҳои бехатарӣ, равғанрезии трансформатор ва кушода будани дари он ва ба ин монанд камбудиҳоро ташкил медиҳад. бартараф накардани камбудиҳо эҳтимолияти расиши ноқилҳои барқӣ садама боиси ҳодисаҳои нохуш шуда, чунин беаҳамиятӣ дар нигоҳдошти дастгоҳу таҷҳизоти барқӣ боиси тез аз истифода баромадан ва зиёни иқтисодӣ ба идора мегардад. ҳамчунин муайян шуд ки аз тарафи назоратчии шабакаҳои барқи гулистон Самадов Расул Солибоевич аз трансформатори филиали қитъаи обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри гулистон ба сеи бошишгоҳи хоҷагии атроф иҷоракорони ҷамъияти саҳомии кушодӣ ба номи Абдураҳим Ҷумаев худсарона би иҷозати раёсати агентӣ бе шарти техникӣ нерӯи барқ гузаронида дар санади қабули ҳисобкунак бошишгоҳи хоҷагиро ҳамчун хонаи истиқоматӣ ба қайд гирифтааст ки дар ин ҳолат сохтакории ҳуҷҷат ва тағйири тарофа ба вуҷуд омадааст. иҷоракори ҷамъияти саҳомии кушодӣ ба номи Абдураҳим Ҷумаев Нурмуҳаммад Турсунов бе шарти техникӣ бе иҷозат шартнома ва қабули ҳисобкунаки барқӣ худсарона барқро истифода менамояд ва ягон маротиба маблағ пардохт накардааст ки дар ин ҳолат ба шабакаҳои барқи гулистон талафоти тиҷоратӣ расидааст. بهار با عمده زمستان میبریم برق اینجا گرفتگی بودم نظارتی برق افته من جریمه کردن جریمه سپرده من موبایل 10 روز با همیشه برطرف من همیشه
дар рафти санҷиши фаъолияти кории кормандони шабакаҳои барқи гулистон маълум шуд ки сарнозири ин идора қувватов баҳриддин мактуби хаттии филиали қитъаи обтаъминкунӣ ва канализасияи шаҳри гулистон оид ба бекор кардани ҳисобхонаки барқӣ гузаронидан аз стандарти давлатӣ беэътиноӣ карда мактуб дар муҳлати 3 моҳ беҷавоб мондааст. ҳолонки баррасии мактуб муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 15 то 30 рӯзро дар бар мегирад. аз тарафи мо шабакаи барқи арза шудагӣ барои тамомгузории счетчик на 2014 ҳамихел шинондагӣ шабакаҳои тақсимоти шаҳри гулистон ҳамин вая ҳисобкунаки барқиро тамғашро дар асоси арзашон ва санади бекоркунӣ тамғошонро кандан барои муҳлати стандарти давлатишон гузаштанд. 23 мактуб кардагӣ буданд, 24 кандем барои санади вай бекоркунӣ карда шудааст, барои аз санҷиш давлатӣ гузаронидан. дар рафти санҷиши кормандони раёсати агентӣ дар минтақаи суғд боз муайян шуд ки сарнозири шабакаҳои барқи гулистон ба ҳисоби филиали қитъаи обтаъминкунӣ ва канализасияи шаҳри гулистон 77 000 киловатт-соат нерӯи барқ ҳамчун истифодаи эҳтиёҷоти идора ворид карда бо ин ҳисоб изофанависӣ кардааст. вобаста ба ҳолатҳои ошкоршуда нисбати шахсони ба қоидавайронкунӣ даст зада санад тартиб дода дар асоси талаботи қонун дар бораи энергетика ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. бино ба маълумоти раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи суғд давоми 6 моҳи соли равон дар 7 шаҳру ноҳияи вилояти суғд шаҳрҳои гулистон, кони бодом, исфара, истиқлол, ноҳияҳои бобоҷон, ғафуров, ашт, мастчоҳ 242 қоидавайронкунӣ ошкор шуд ки маблағи умумии он 3 миллиону 400 ҳазор сомониро дар бар мегирад. ҳаҷми барқи изофанависишуда дар шаҳру ноҳияҳо ки ошкор шуданд 8 миллиону 400 ҳазор киловатт-соат маблағи 2 миллиону 600 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. аз рӯи 597 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ шахсони ба қоидавайронкунӣ роҳ дода дар маҷмӯъ 341 ҳазор сомонӣ ҷарима шуданд. шуруъ аз 1 июли соли ҷорӣ даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2026 оғоз гардид. ҳамкорони мо аз рафти имтиҳонҳо дар ноҳияи Данғара гузориш медиҳанд. шуруъ аз санаи 1 июли соли ҷорӣ даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2026 оғоз гардид. масъулини бахши минтақавӣ дар ноҳияи Данғарабудаи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо масъулияти баланду омодагии хуб ҳамарӯза довталабонро қабул намуда пеш аз даромадан ба имтиҳон ба онҳо маслиҳату машварат медиҳанд. طبق اطلاع در ناحیه دنقره امسال از 53646 نفر خوانندگان 2811 نفرشان مکتب‌ها را ختم نموده برای داخلشوی به مکتب‌های عالی آمادگی می‌بینند. بخش منطقوی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنقره از سال 2018 تا این جانب فعالیت می‌کند که در این بخش سه ناحیه جمهوری دنقره، تیمور ملیک و ناحیه بلجوان وابسته است. در دوره اساسی به قیدگیری 103931 نفر داوطلب خود را ثبت نام کردند که برای امتحان سپاری در دوره اساسی امتحان ها باید اشتراک نمایند. تمام مرکزهای امتحانی با کامرای نظارتی مجهز گردانده شدند که از روند امتحان ها به واسطه پدر و مادران میتوانند که در تالار مؤسسه ها از رفت امتحان با خبر شوند. айни ҳол дар ноҳияи Данғара имтиҳонҳои дохилшавӣ дар ду муассисаи таълимӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ба роҳ монда шудааст. тавре мушоҳида мегардад барои дар сатҳи зарурӣ ва тибқи талаботи муқаррар гардида гузарондани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 дар ноҳияи Данғара ҳама шароитҳо муҳайё мебошад. имсол дар мавсими нави солимгардонӣ ва таътили тобистонаи кӯдакон дар ноҳияи ҷайҳун зиёда аз 700 нафар тарбиятгиранда ба машғулиятҳои гуногуни шавқовар ҷалб карда шуданд. аҳли маориф ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардонидаи шароити таътил тадбирҳои зарурӣ андешида дар се муассисаи томактабӣ баҳри наврасон имконоти мусоид фароҳам меоранд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон.
бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ва ҳамчунин иҷрои нақшачорабиниҳои шуъбаи маорифи ноҳияи ҷайҳун айни ҳол дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти томактабии ҳудуди ноҳия давраи солимгардонӣ ҷараён дорад. тавре иттилоъ дода шуд, ин давра давоми 3 моҳи фасли тобистон дар тамоми кӯдакистонҳо сурат гирифта, дар ҷараёни он кӯдакон ба машғулиятҳои мухталифи обутобдиҳӣ фаро гирифта мешаванд. дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии рақамҳои 1, 2 ва 3 ноҳияи ҷайҳун ин тадбир дар сатҳи хуб амалӣ гардида истодааст ва мураббиёну кормандони кӯдакистон бо истифода аз шароит ва обу ҳавои мусоид бо кӯдакон дар саҳни боғча ба машғулиятҳои гуногун ҷалб гардиданд. қобили тазаккур аст ки бо мақсади хубу хотирмон гузарондани давраи тобистон баҳри кӯдакону наврасон бояд шароити бароҳати таълиму тарбият дар тамоми боғчаҳои ҳудуди ноҳия фароҳам оварда шавад. дар асоси нақшаи машварати обутобдиҳӣ ҳамарӯза миёни таълимгирандагони кӯдакистонҳо машқҳои пагоҳи рӯзӣ гузаронида шуда то 10-15 дақиқа кӯдакон дар ҳавои тоза сайру гашт менамоянд. дар боғчаи мо таътили тобистона ва солимгардонӣ аз 1 июн оғоз гардида дар ин ҷо 170 кӯдак ба таътили тобистона ва солимгардонӣ фаро гирифта шудаанд. мақсади асосии мо мураббияҳо ин солим гардондани кӯдакон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештанпарастӣ тарбия намудани кӯдакон мебошад. мутахассисон иброз медоранд ки дар фасли гармо кӯдакон дар ҳавои гарм ба шиноварӣ дар ҳудуди муассиса бояд ҷалб карда шаванд ва ҳарорати обе ки дар он кӯдакон обозӣ менамоянд бояд аз 20 то 22 дараҷа гармиро дошта бошад. аммо набояд фаромӯш кард ки ҳамарӯза ба шиноварӣ машғул гардидани кӯдакон низ тавсия дода мешавад. ин амалро мумкин аст ки як рӯз пас анҷом дода ва дар рӯзи дигар кӯдакон метавонанд дар ҳавои тоза зери нурҳои офтоб то 5-10 дақиқа гашту гузор намоянд ва ҳамчунин ба қумбозӣ низ метавонанд машғул шаванд. чӣ тавре ки аз илми психологӣ маълум аст, ин барои кӯдакон пеш аз ҳама бозӣ аз ҳама чизи беҳтарин ҳаст ки ба асаби кӯдакон ба инкишоф ёфтани онҳо таъсири худро албатта мерасонад. мураббиҳо ҳама рӯза кӯшиш мекунанд ки мутобиқи нақшаи солимгардонӣ ҳар рӯза бо кӯдакон машқҳои ҳархела бозиҳои гуногунро ба роҳ монанд. ҳамасола дар гурӯҳҳои синусолӣ моҳҳои июн август давраи солимгардонии кӯдакон гузаронида мешавад. дар ин давра ҳамаи гурӯҳҳои синусолии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тибқи нақшаи тақвимии давраи солимгардонӣ корбарӣ менамоянд. шозода самандар, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. кишоварзони ноҳияи тоҷикобод тибқи нақша дурнамои соли 2026-ро дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ пурра иҷро намуданд. парвариши ҳама гуна тухмиҳои кишоварзӣ аз ҳисоби таҷрибаву амалҳои олимони соҳаи кишоварзӣ аст ки интихоби дурусти тухмӣ метавонад бо агротехникаи парвариш мусоидат кунад ва аз он ҳосили фаровон ба даст оварда шавад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳо ва роҳандозӣ намудани истеҳсоли кишоварзӣ, мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи тоҷикобод дар якҷоягӣ бо кишоварзону хоҷагидорони ноҳия соли ҷорӣ дар ҳама шаклҳо кишти тирамоҳӣ ва баҳориро пурра иҷро намуданд. деҳқонон заминҳои ихтиёрдоштаро ки ҳамчун назди ҳавлигӣ мебошанд самаранок истифода карда ҳар ваҷаби онро тухмиҳои хушсифати сабзавотиву полезӣ ва картошка киш карданд. ин ҳама аз дастоварди даврони соҳибистиқлолист ки дар ин давра бо техникаву олатҳои муосири кишоварзӣ дастасгаштаву агротехникаи кишоварзиро ба ҷо меоранд. бояд зикр кард ки кишоварзон барои кишти зироатҳои кишоварзӣ соли 2025 тухмии хушсифати картошкаро захира карда буданд ки аз аввали баҳор дар заминҳои назди ҳавлигиву деҳқонии худ киш намуданд то ба имрӯз нашъунамояшон хуб ба назар мерасад. барои амалӣ гаштани дурнамо тибқи маълумотҳои оморӣ кишоварзон дар соли 2026 ҳамаи шаклҳои хоҷагидориро иҷро намуда ки нисбати соли пешин 1 баробар зиёд мебошад. ҳамасола мардуми ин диёр барои беҳтар кардани сатҳи зиндагии худ барои захираи дусолаи худ аз ҳама гуна имконатҳо истифода бурда истодаанд. бахтовари муҳриддин, ноҳияи тоҷикобод, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.